برای کسب تجربه و تدبیر جستن در علاج حوادث اندوختن دانش و فرا گرفتن آن قدم استوار است بهر به مراد رسیدن. زیرا دانش قدرت سخن، چراغ عقل و زیور انسان است. درود با یک شما جمع علاقمندان شو برنامه‌های ذهنی، آنهایی که هر هفته با تماشای این برنامه کوشش دانستن و یا سنجیدن دانش و مهارت خویش را در اسکنوارد تلویزیونی میکنید. یادآور میشیم دوستان عزتمند، برنامه میزان خیرات با مقصد ارزگذاری و تاریخ و فرهنگ، زبان دولتی، سینمای ملی، اینچنین دستگیری های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت خودآموزی جوانان، بلند برداشتن تحکیم حس خودآگاهی آنها منظور یک شما میگردد. در این برنامه بیش از پیش دانشجویان، خواهشمندان، آنهایی که در دل خواهش زیاد دارند تا اینکه دانش و مهارت خویش را در اسکنوارد تلویزیونی بسنجند دور هم میآیند و امروز نیز به برنامه ما یک گروه اخلاصمندان، انیخترش دوستداران همین برنامه آمدند و بیاید اکنون در آغاز برنامه یک معرفی کوتاه میکنیم، چون عنعنه این برنامه کمی شناس میشویم و پس آن ما میگذاریم به سوال ها و دیگر بخش های برنامه. مرحمت، کی دسته امروزه را معرفی میکنه؟ تشکر زیاد به شما. سلام تقدیم شما مروی محترم و کل تماشابینان برنامه زیبا و دیدنی و خواستنی میزان خیرات که این حال گویم که بسیار هم علاقمندان خشالپدان دورو است و ما امروز یک جوانان هستیم از دانشگاه‌های گوناگون و همزمان اعضایان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن که در نزد کمیته اجرایی حزب فعالیت می‌نماید و امروز ما در حاشیه 28مین سالگرد روز تأسیس یابی حزب قرار داریم که البته برای ما باعث افتخار است و ما با مقصدهای گویم تجلیل این روز، با مقصد تجلیل با شکوه این روز میان همدیگر جمع آمدیم تا در برنامه شما اشتراک نماییم. البته خب من این حال معرفی میکنم به شما های دسته رو. همراه ما هستند در دسته امروز نصرالله زاده محمود، بهرامزاده فریدون، گلاب سفرعلی، اسلام جان عمرف، توفیق مقیم زاده، نکروز سیدزاده و خانم بنده شیرعلی و گلزاده هستند. بله، بسیار خوب. فکر میکنم بیننده زکی ما شیرعلی و گلزاده را در خاطر دارند، چون که در یکی از نشرهای برنامه با دایره وسیع دانشجویان از اکادمیای اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک بازی خیلی هم فعالانه داشتند در همین میدان. و خوب جوانو از کدام بخش ها گردی هم آمدن؟ انیخترش از کدام دانشگاه ها هستند امروز؟ این حال همراه ما هستند دانشجوی از دانشگاه ملی، از دانشگاه اگراری، از دانشگاه آموزگاری، از اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. یعنی ما هر چورمون از اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هستیم. یعنی در اینجا هم گلچین بچه‌ها از دانشگاه‌های مختلفی کشور هستند. و فکر می‌کنم که یک رقابت بسیار هم جالب در همین میدان صورت خواهد گرفت. برای همتون ما برای موفقیت خواهان هستیم. فکر می‌کنم دیگر حاجت معرفی نمودن بخش‌های برنامه نیست، زیرا یک شما میدونید که برنامه میزان خیرات چگونه جریان میگیرد و ما در 3 دوره برنامه که پیشنهاد میشود زیاده از 20 سوال پیشنهاد میکنیم و تنها آن نفرانی که به خود باوری دارند، یعنی قابلیت خویش رو در جستجوی سوال ها به کار میبرند، بعد دوره های گوناگون رو خط میگیرند. فقط من میخواستم یک نوگانی رو در دوره دوم برای شما اینجا معلوم کنم که یعنی 3 نفری که چون به دوره دوم رو خط میگیرند، در صورت پاسخ نداشتن رقیبشان آنها می توانند به سوال رقیبشان پاسخ بدهند و همین طور خالهای ضروری را به دست بیارند تا اینکه اشتراکدار دور یگانه یعنی دوره سیوم برنامه شوند. برای همتون برای موفقیت، اگر همگی راضی باشند، پس ما دور اول شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات رو جهت انتخاب نمودن 3 اشتراکچی آغاز میکنیم. قهرمان معروف فولکلوری شرق از جمله لطیفه‌های تاجیکی کلمه از 9 حرف عبارت است. بنا به معلومات محققان شاعر یا مدرس بوده است. اشاره می شود که او شخصیت تاریخی بوده، با واسطه لطیفه‌های خود بدکرداری‌های آدمان را شدیداً تمسخر و محکوم می کند. او تدریجاً از پروتوتیپ خود دور گردیده با obraz خیالی و افسانوی مبدل گشته است. حتی در کینوستودیای دولتی تاجیک فیلم درباره این سیمای افسانوی هم فیلم های تصویری و هم فیلم های هنری روی نوار آمده است و جالبیت دیگر این است که این پروتوتیپ انیخترش لطیفه های همین قهرمان تاریخی و تخیلی در سال 2022 به فهرست فرهنگ غیر مادی یونسکو داخل گردید.
در مشترک تاجیکستان با دیگر دولت ها؟ من میخوام مثلا جواب دیم و عقیده من این نصرالدین میباشد. یعنی خواجه نصرالدین هستند که با تخلص افندی مشهور گشتند. یعنی خواجه نصرالدین، شما لطیفه های خواجه نصرالدین رو در نظر دارید. بله. خوب، از روزگار خواجه نصرالدین لطیفه به یاد شما میآید؟ مرحمت. روزی از روزها تمام کس قید میکنند که پادشاه از آن کس میخواهد که برای یک نفر مکتوب نویسند و آن کس مکتوب را میگویند که من این مکتوب را به همون صاحبش پگاه باید رسونم شه. پس میگه که برای چی؟ بس اون کس میگویند که برای آن که حسن خط من را بجز از خودم دیگر یک خوندن نمیتواند. بله بله. پس ما با افتخارشون کف میکنیم چون که جواب کاملا درست است. این خواجه نصرالدین بود. خوب، سوال نوبتی اکنون پیشنهاد می شود. در زمان حکمرانی کدام سلاله تاجیکان علم و هنر و صنعت رواج و رونق یافته ادبیات خطی فارسی تاجیکی تشکل یافت؟ کلمه از 8 حرف عبارت است. دولت اولین تاجیکان که در ماوراءالنهر و خراسان به وجود آمده بود، نام یکی از سازمان‌های طلبگی؟ سامانیان گفتند که را بزرگی و نعمت زی این و آن بودی و را بزرگی و نعمت زی آل سامان بود. ما با افتخارشان کف میکنیم. بله. سوال نوبتی. پرتاب چکش، یعنی شما میدونید که چکش اسباب دستی است که آهنگران، زرگران، میسگران و دیگر کاسبان استفاده میبرند. یک نوع ورزش سبک که از پرتافتن اسباب مخصوصی ورزشی به مسافه دور عبارت است. کلمه از 10 حرف عبارت است. در این نوع ورزش سال 2016 ورزشگری محبوب کشور دلشاد نظرов مدال طلایی بازی‌های المپیک تابستانه 2016 را به دست آوردند. کلمه گفتیم از گرز پرت. 10 حرف عبارت است. گرز پرت. گرز گفتند اینجا. پرد روحش از دیدن برز او، کفت مغزش از حیبت گرز او. ما با افتخارشان کف میکنیم. واقعا این کلمه گرز بود. سوال نوبتی پیشنهاد میگردد. تصویری حیات دانشجویان در کدام قصه ادیبان معاصر ما به طور ریالی نشان داده شده است؟ کلمه از 11 حرف عبارت است. قصه مذکور واقعه های شیرین روزگار جوانی را در بر گرفته خواننده غالباً با خود مؤلف هم صحبت میگردد، زیرا پروتوتیپ اساسی قهرمان اثر خود مؤلف. سرگذشت صابر، پرواز جوانی. پرواز جوانی. خود مؤلف عبدالحمید صمدов میباشند. پرانچک ها از این ما. پرانچک ها از من خودم این را خوندم. بله، ما با افتخارشون کف میکنیم. سوال نوبتی. گیاهی پیازبخی سوسنبر که گلش خوشبو و حلقه حلقه بوده به زلف معشوقه تشبیه می شود. کلمه از 6 حرف عبارت است. کنایه از زلف و موی معشوقه. اگر به آن پسوندی علاوه کنیم برج ششم از برج های 12 گانه آسمانی می شود. گیاهی پیازبخ است. سنبول زیهی فسوده جمالی تو زیب و آرا را شکسته سنبول زلفی تو مشکی سارا را. ما با افتخارشان کف میکنیم. واقعا همین کلمه سنبول بود. قدیمترین متل که در خطور آهن، طلا، نقره، قلعگی، قرغاشین و سیماب هنوز 10,000 سال مقدم برای انسانیت معلوم بود و استفاده آن از تمدن قدیم انسانیت درک داده یکی از متل های رنگه صنعت رنگه به شمار می رود. فلوزی سر استعمال سرخ رنگ است. میس گفتند اینجا. میسه که از آن مرا در سینه سازند، به حسیمه که در دستم گدازند. به افتخارشان کف میکنیم. واقعا هم. سوال نوبتی. یکی از مرکزهای فرهنگی شرق که تاریخ زیاده است 2500 ساله داشته به عنوان یکی از اولین شهرهای شناخته می شود که باری نخست مکتب عالی یعنی مدرسه در آنجا بنا یافته است. کلمه از 6 حرف عبارت است. این شهر در عصر نوح 11 دروازه داشته، حتی پایتختی دولت سامانیان بود. این شهر بخارا می باشد که از خودی تاریخ هم میدونیم که یکی از شهرهای تاریخی و مرکزی دولت سامانیان بود و همه تاریخ و تمدن مرکزی علم و فرهنگ تمدن و تمامی هم سیاست و فرهنگی دولت سامانیان به حساب می رفت. بله، ای بخارا شهرتی تو عالم تسخیر کرد، تاریخی پر اعتبارت شوکت و شان من است. با افتخارشون
ҳамин тавр тамошобинони иззатманд фикр мекунам даври аввали барнома бисёр ҷолиб сипарӣ шуд. ҷавонон бо истифода аз дониш ва қобилияте ки доштанд сари саволҳо андеша ва гузинаҳои хешро баён доштанд ва ҳамин тавр мо аз миёни ҳафтан се иштирокдореро ки нисбати ҳамтоён ба ду саволи посухи дуруст пешниҳод гардонидан интихоб намудем. ба дигарҳо мегӯем роҳ афтода нашаванд, чунки ин воқеан бозӣ аст. Шакли бозии телевизионӣ ҳамин аст, аниқтар аз шакли бозии зеҳнӣ. Ва фикр мекунам ки боз дар нашрҳои баъдии барнома, чун шумо дар дил завқ доред, хоҳиш доред, бо даст додани имкон боз ҳам меояд ва дар ҳамин минбар як бозии хубу ҷолиб чун бозии имрӯза нишон медиҳед. барои омаданҳоятон изҳори сипос ва акнун метавонед барномаи моро тарк кунед. хушомадед. тамошобинони иззатманд, шумо даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро пайгирӣ доред ва ҳамин тавр мо аз доираи 7 ҷавоне ки воқеан бо хоҳишу завқ ба ин барнома омаданд 3 танро интихоб намудем ва пеш аз он ки бо бачаҳо муаррифии кӯтоҳ дошта бошем, саволи аввали бозӣ бо бинандаҳоро пешниҳод мекунем. Аниқтараш саволе ки фикр мекунам бисёри бинандаҳои мо интизор ҳастанд. савол чунин аст: ҳаққе ки амлокдор ва иҷорадори замин аз хирман ғайр аз ҳаққи подшоҳӣ ва авқоф мегирифтанд калима аз 6 ҳарф иборат аст. ҳатто номи намоишномаи телевизионӣ аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. хуб, биёед акнун муаррифиро шурӯъ мекунем. марҳамат, худро муаррифӣ кунед. ман назгулозода маҳмуд, донишҷӯи курси якуми донишгоҳи миллии тоҷикистон, ҳамчунин аъзои ташкилоти ҷамъияти ҷавонон созандагони ватан. бисёр хуб маҳмуд. имрӯз таҳсилҳо чӣ гуна сипарӣ мешаванд? шумо дар кадом факулта таҳсил мекунед? таҳсилҳо хеле хуб. дар факултаи фалсафаи донишгоҳи миллии тоҷикистон дар худи ихтисоси фалсафа курси якумро адо намуда истодам. интихоб намудани ҳамин бахши фалсафа, яъне барои шумо чӣ гуна буд? фалсафа ин тамоми илмҳо, ҳам илми табиӣ ҳаст, чи аст адабиёт аст, ҳамаи тамоми илмҳоро яъне маҷмӯи донишҳо аст. маҷмӯи донишҳо аст ва ҳам ба адабиёт ва ҳам ба сиёсат, умуман ба ҳама намуди илмҳо наздик аст. аз ҳамин сабаб ҳам худам ҳам интихоб карда будам вақте ки ихтисосҳоро интихоб мекардам ва ба ҳамин ихтисоси худам бисёр хуб, бисёр хуб. мо барои шумо барори муваффақият хоҳон ҳастем ва фикр мекунем ки шумо сарбаландона донишгоҳро ба итмом мерасонед албатта ва яке аз мутахассисони варзидаи мо мешавед. бо иштирокдори дигар шинос мешавем. марҳамат. мо то ҷои як шиносои кӯтоҳ доштем дар аввали барнома. ширалиева гулзода ҳастам, донишҷӯи академияи идоракунии давлатии назди президент ҷумҳурии тоҷикистон, факултаи дипломатия ва сиёсат ва айни ҳол донишҷӯи курси дуюм ҳастам ва таҳсил карда истодам. чун маротибаи аввал шумо ба барнома омадед, яъне дар курси аввал таҳсил мекардед. имсол шумо аллакай дар курси дуюм таҳсил мекунед ва мехостам аз дигаргуниҳои имсол бигӯед ки яъне нисбати соли қабл ҷиҳати иштирок намудан дар ин барнома чӣ гуна пешравиҳо омад, дар ҳаёти шумо омад, чӣ гуна асарҳоро мутолиа кардед? хулоса як каме дар бораи имрӯза фаъолияти донишҷӯятон бигӯед. бале, дар дафъаи аввал ин барнома барои мо хеле ҳам ҷолиб буд, хеле ҳам як шавқе доштем ки дар ин барнома иштирок кунем ва то андозае ҳам гӯем камтаҷриба будем ва дар ҳамон ҳаяҷону дар ҳамон тарсе будем ки аз ҳамин сабаб аз даври аввали ин барнома малакай гӯем ки ба даври дигар роҳ наёфта будем ва хушбахтона имсол барнома хеле ҳам мукаммалтар гашта, албатта барномаи мизони хират ва дорои шоҳҷоизаи худ мебошад албатта ва ҳамзамон дар байни мардум маъруфияту гӯем ҳамон маҳбубияти бештарро касб кардааст ки имрӯзҳо ки ҳама қишри ҷомеаи мо аз ин барнома ки огоҳ ҳастанд ва ин барномаро дӯст медоранд ва дар ҳаёти шахсии ман бошад аллакай чӣ шуд ки тағйироти бузург ин буд ки ман аз самти аз ҳамон адабиёт, аз ҳамон доираи озмуни фурӯхсубдоноӣ ман куллан ба самти гӯем сиёсат гузаштам ки имрӯзҳо аз пайи мутолиаи асарҳои сиёсӣ ҳастам, асарҳое ки онҳо ба тахассуси ман вобастагӣ доранд ва ҳамзамон дар худтакмилдиҳӣ яъне ки ба худтакмилдиҳии хеш машғулам ва аз пайи аз барнамоии ҳамон дараҷаи олӣ дар ҳамин касби худ мебошам. бале, барои шумо мо муваффақият хоҳон ҳастем ва фикр мекунам ки шумо яке аз мутахассисони бисёр ҳам варзидаи мо камол меёбед ва барои пешрафти
кишвари маҳбубамон хидмати содиқона анҷом медиҳед. تشکر زیاد. бо иштирокдори севими барнома шинос мешавем. воқеан ҳам яке аз иштирокдорони фаъоли мо низ буданд дар дигар нашрҳои қаблии барнома Некрӯз. ва биёед як шиносоии кӯтоҳ мекунем. саломат бошед. Некрӯз Саидов ҳастам, донишҷӯи факултети идоракунии давлатӣ Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон аъзои фаъоли ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватани Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. барои шумо боз ҳам барори муваффақият хоҳон ҳастем. аниқтараш ба ҳар се шумо, ҳам ба Некрӯз ва ҳам ба Гулзода, ҳам ба Маҳмуд, фикр мекунам ки шумо як бозии хубу ҷолиб ва арзанда манзури бинандаҳо мегардонед. чун болотар зикр кардем, яъне дар ин бахш дар сурати посух надоштани рақибатон ба саволи он кас шумо метавонед ҷавоби дуруст пешниҳод гардонед ва ҳамин тавр холҳои заруриро ба даст биёред. саволи аввалро мо аз кӣ оғоз кунем? аз Некрӯз, аз Гулзода ё Маҳмуд? аз Маҳмуд оғоз кунем. амихел шаҳри бостонӣ дар соҳили дарёи Даҷла наздикии шаҳри Бағдод дар Ироқ ки асри 1 то милод то аввали асри 3 милод қароргоҳи зимистонаи подшоҳони Ашконӣ буд. калима аз 8 ҳарф иборат аст ва 2 тарзи баён дорад. солҳои 226-227 милодӣ ба пойтахти давлати Сосониён ва яке аз шаҳрҳои калонтарину бойтарини шарқи наздик табдил ёфт. дар асри 7 ин шаҳрро арабҳо забт ва хароб карданд. азбаски онҳо ба мисли ин шаҳри зебо ҷои дигареро надида буданд, онро Мадоин яъне шаҳр чанд шаҳр ном гузоштанд. ҳатто Хоқонии Шарвонӣ доир ба фурӯпошии ин шаҳр қасидаи маъруфе бо номи хароботи Мадоин навиштанд. намунаҳои ин шаҳри қадима то ба ҳол боқӣ монданд. дар ҳамин ҷо яке аз барҷастатарин ёдгории шоҳаншоҳии Сосонӣ тоқи Кисро сохта шудааст. ин айвон баландии тақрибан 30 метру паҳноии наздик ба 43 метр дорад. ин кадом шаҳр буд? дар ҳамин ҷо гуфтем яке аз ёдгориҳои бисёр ҳам барҷастаи шоҳаншоҳӣ тоқи Кисро воқеъ аст. шумо фикр мекунам ки дар бораи тоқи Кисро маълумот доред. Маҳмуд, вариант дорем ё аз вақт кор мегирем? 10 сония вақт шумо ҷиҳати фикр кардан дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем? ҷавоб нест охир. шумо Гулзода марҳамат, аввалин шудед. این شهر تایسفون بود البته که با همون زیبایی ها با همون آبادی های خیش همون عرب را به خود یعنی که مفتون کرده بود. در همون دوره در زمان یعنی که دمو سال چی کردگیشون این شهر بین شهر زیبایی بود که در همون با همون بیناهای زیبایی خود با همون باغ‌ها و همون چیش در همون زمان معروف بود مثل شهر دوشنبه امروزه ما. یعنی که همون وقت شهر تایسفون در برابر سمرقند و بخارا یکی از شهرهای زیبا یعنی که مدرن و هم پیشرفته علم و ادبیات بود البته. این جواب تایسفون است. من باوری کامل دارم. جواب تایسفون است میگویند. هان دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. این کلمه مدائن و یا چگونه که بالاتر ذکر کردم تایسفون است. ما با افتخارشان کف میکنیم. سوال دیگر اکنون پیشنهاد می‌گردد. انیق‌ترش با اشتراکداری دومی برنامه ما با گلزاده، یکی از قهرمانان شاهنامه فردوسی و داستان ناتمام دقیقی کلمه از 9 حرف عبارت است. سپهدار دلاوری که از دست رستم هلاک می‌گردد. پدر او موافق روایت‌ها گوشتاس، مادرش دختر قیصر روم ناهید بود و با زورمندی‌اش لقب رویینتن را به خودش خاص گردانیده بود. این قهرمان چی نام داشت؟ صاحب 4 پسر بود.
خب به فکر من اسفندیار بود. اگر همون فرزند گوشتاز گفتید و صاحب 4 پسر گفتید که و همزمان از دست رستم کشته است، به فکر من این اسفندیار است. و اسفندیار یک شخص بود که به فکرم یعنی که تا کنون تا زمانی رستم به یک مغلوبیت ها بود و او پیوسته غالب می آمد و یگانه گویم همون رقیب او همین رستم بود که او را به قتل می رساند و فرزند گوشتاز بود همزمان اسفندیار بودین و دخترین و فرزند ناهید است. این چیز یعنی جواب شما اسفندیار است. تغییر نمیدیم دیگر. و واقعا روی این تن چونین لقب داشت اسفندیار. بله در همان شاهنامه آمده است یعنی که در با روی این تن همه چونین چی است. اما راستی گپ من برای من چی است و یعنی که همچون دلیل شد که همون فرزند گوشتاز و فرزند ناهید بودن برای من نوای شد. یعنی این کمک بسیار خوب شد برای شما چون ما که فرزند اسفندیار سوال رو از دوری‌های دور آوردیم برای شما فهموندیم. یعنی این کمک خوب شد. بله. پس ما با جرأتشان کف میکنیم. واقعا هم این کلمه اسفندیار بود. سوال نوبتی پیشنهاد میگردد به نیکروز. یکی از معروفترین رسامان، مجسمه ساز، عالم کلبدشناس یعنی آناتوم، حتی نویسنده و بسته‌کار، یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت رنسانس، همونه که کشیدن ارگانیسم انسانیت را با وسیله زحمت‌های عالم بزرگ تاجیک ابوعلی ابن سینا آموخته است. کلمه از 7 حرف عبارت است و او در تاریخ واقعاً به عنوان بزرگترین رسام ایتالیایی معروف است. و این نفر البته یکی از اولین رسامان است که در کشیدن ارگانیسم انسانیت موفق شده است و او با واسطه خواندن و مطالعه کردن قانون طب ابوعلی ابن سینا به چنین فهمیش رسید که باید ارگانیسم انسان را چگونه بکشد. یعنی تاثیر تمدن شرق به این نفر بسیار بزرگ است و او محض در زیر تاثیر در زیر اندیشه های ابن سینا توانست که بار اول با کشیدن ارگانیسم انسانیت موفق شود. حتی هنرپیشه معروف امریکایی لیوناردو دیکاپریو را نیز محض به افتخار همین نفر مادرش چنین نام گذاشته است. جواب نیست خلاصه. بله. منم از شما. فکر من لیوناردو داوینچی. لیوناردو داوینچی اخیر با افتخارشون کف میکنیم. بله. باز برمیگردیم با محمود. یکی از قدیمترین شهر و ولایت تاریخی و مدنی در حدود حاضره وادی حصار تاجیکستان کلمه از 5 حرف عبارت است و 2 طرز بیان دارد. در اینجا آدمان هنوز در دوره عصر سنگ مسکون بودند. عصرهای 4 2 تا میلاد در هیئت دولت یونانی باختر، عصرهای 1 تا میلاد، عصرهای 4 میلادی در هیئت دولت کوشانیان بود. همین شهر ابتدای عصر 7 آن را عرب ها استیلا کردند. در عصرهای 9 و 10 آن در هیئت دولت سامانیان بود. خلاصه یک شهری که بسیار هم تاریخی کهن را در خود دارد که گفتیم یکی از ولایت های تاریخی و مدنی بود. در عصر 1 تا میلاد و 4 میلادی در هیئت دولت کوشانیان بود. سوال فهمو هستم من محمود. از وقت کار میگیریم یا جواب هست؟ پس 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگفتند اون را؟ حصار یعنی قلعه میگفتند اون را. 2 اشتراکدار دیگری ما جواب دارید؟ بله. مرحمت. به هر یک کدام خیلی معلوم است که شهر حصار شهری تاریخی می باشد. در تاریخ هم نیز ذکر شده است
و همان نیز امروز در اونجا قلعه سار یعنی که چی میگن هست. شاید همین پیش شاید قلعه باشد چون که از 5 حرف خیلی قلعه گفتند اینجا. جواب دیم که این به فکر من شمونه که شادمان است، برای اینکه در همون دوره ها همین حصار با همین دو نام مشهور بود. شادمانه که خود شمان که معنای آن به فکرم همین بهار و شادی و همین یک قلعه هست که در همون زمان ها همچون شهری معروف یعنی که اون را قبول میکردن، یعنی که اون را با دو نام هم شمان و هم حصار و امروز ها هم عبارتی هست که میگن حصار شادمان، یعنی که از بله و یک سرچشمه میگیرد از همون دوره هایی که حصار شادمان که حصار شمان است. شمون سومون یا شادمان اینها جوابای یگانه بودند. آخر با افتخار گلزاده کف میکنیم. بله بسیار درست بود، اما شما نام تاریخی رو ما اینجا گفتیم و گلزاده جواب یگانه پیشنهاد کردند. شما گفتند. آخر این جواب درست بود. پس سوال دیگر باز هم پیشنهاد میشد با گلزاده. شما واقعا همه روزه از تلفن موبیلی استفاده میبرید؟ همین بله بله. وقتی با دوستان با دو گروه هایتان زنگ میزنید اولین سخنی که شما با آنها میگوید چی است؟ خیلی میگم اول صبح بخیر و که سلام. حتما کلمه الو رو استفاده میبرید، یعنی کلمه ای که به واسطه معنی سلام رو دارد و ریشه کلمه هلو است که از زبان انگلیسی گرفته شده و در زبان ما الو استفاده میشه. بله، یعنی مؤلف کلمه الو که ما هنگام استفاده تلفن موبیلی به کار میبریم. معروفترین دانشمند امریکایی که با وسیله زحمت‌هایش لامپای برقی کامل شد، یعنی او توانست عمری چراغ برقی را به 500 ساعت برساند و به خود تخلصی ویژه یعنی معجزه‌کار از منلو پارک را اختصاص بدهد. او همزمان اختراعکار بیش از 300 اشیاء لازمه در حیات ما میباشد که معروفترینشان گرامافون، کینتسکوپ، لامپای برقی هستند و همزمان او توانسته است اولین کیناستودیا را در جهان با نام ماریای سیاه سال 1894 تأسیس بدهد در وست اورنج شتات نیو جرسی. این نفر کی بود گلزاده؟ یعنی مؤلفی کلمه الو که شما همه روزه به دو گونه هایتان زنگ میزنید و بعدا میگفتید که صبح خیر. از وقت استفاده میبرم. بله 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم؟ توماس ادیسون. توماس ادیسون. بله به فکرم همون بسیار چیزا کشف کردگی بود. همین بسیار همون اسباب های همون گفتگیتون میکروسکوپ و گفتیم ما اختراعکار زیاده از 300 اشیاء لازمه در بله همین است. من به خاطر اومد که همون لامپ هم به خاطر مخصوصا به خاطر همون یعنی که چی شده است پوره شده است و توماس ادیسون است. من به این چیز باوری دارم، نه به خاطر اومد و اختراعکار 300 اشیاء گفتگی شماست توماس ادیسون باشه. باشه. کیناستودیا گفتیم اولین کیناستودیا در جهان. این و با فکرم در سینما هم یعنی که با همون جایزه چی است که مراسم هایی که در همون ها کینوها برگزار می شود، یعنی که در سطح جهانی همین نام با فکرم بسیار به من آشنا است. توماس ادیسون که در بسیاری از با فکرم حتی و کدام کینوفیلم به نام همین آدم هم قید کرده است، یعنی که به همین نام نامگذاری کردند در خارج کشور. اینجا گفتن توماس ادیسون و ما با جرأت و با پاسخی درستشان کف میکنیم. واقعا این کلمه توماس ادیسون بود. این کلمه ادیسون بود. ادیسون که واقعا توانست یک انقلابی را به وجود بیارد در حیات انسانیت و هنگامی که او وفات میکند چراغ‌های امریکا به مدت یک دقیقه به پاس خاطره او یعنی خاموش میشوند. چون این سهم گذاشتند واقعا توماس ادیسون در پیشرفت روزگار انسانیت. واقعا جواب کامل بود و ما سوال دیگر رو اکنون به نیکروز پیشنهاد میکنیم. سوال چنین است نیکروز: صورت، لوحه نقاشی نام کتاب مانی که صورت و نقش‌های زیبا داشته است. نام یک پهلوان تورانی نام دیو از مازندران که با دست رستم کشته شده است. کلمه گفتیم از 6 حرف عبارت است. صورت، لوحه نقاشی را باز چی میگوییم؟
аз вақти дода шуда бале, шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред. Вақт рафт. вақт ба анҷом расид. марамат. чандин калимаҳо низ яъне ба Хуб. ёдам расид. ҳамо вай синоними калимаи сура лавҳа ин чӣ гуна аз ниш- китоб вай монӣ гуфта яъне ки вай асосгузори ин дини монавиявӣ буд. шояд вай калимаи ин аржанг ҷавоб ягона. бале аржанг тағйир дигар намедиҳем. не дар ҷавоб ба он хотир яъне аржанг ки чунки дар таълимоти монӣ омадагист аржанг. ба теша сурати ширин ба он санг чунон барзад ки монӣ нақши аржанг. мо ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ин калимаи аржанг буд. дар ҳандаса камон қисме аз доира калима аз 4 ҳарф иборат аст. моҳи 9 солшумории ҳиҷрии шамсӣ аз рӯи тақвими бурҷӣ ба 22 ноябр 21 декабри мелодӣ рост меояд ва дар форсӣ ин моҳро озар мегӯянд. дар геометрия камон қисме аз доира аст. охир савол фаҳмо аст. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавобҳо ҳастанд. дорем ҷавоб. қамар бошад. қамар. қамар. дигар фикр намекунем. ин ҷавоб ягона аст. маҳмуд. қавс аст. қавс. қавс. ин ҷавоб ягона аст. дигар таъхир намедиҳем. қавс агар аз тир дарзад девро далв пуроб аз заръу меваро. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан калимаи қавс буд. саволи дигар акнун пешниҳод мегардад ба иштирокдори фаъоли дигари мо, ба Гулзода. оби хунук, хонаи зеризаминӣ, таҳхона, обанбори зеризаминиро мо боз чӣ мегӯем? Гулзода калима аз 6 ҳарф иборат аст. оби хунук, хонаи зеризаминӣ, таҳхона, обанбори зеризаминӣ. ба фикрам заҳбур мешавад. заҳбур. қабул кунем. ҷавоб ягона аст. тағйир дигар намедиҳем. не охир мегӯям. аз вақт истифода мекунам. аз вақт истифода мекунам. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ба фикрам заҳбур рост мебиёд. агар гӯем зерзаминӣ мақсад ҳамон обҳои зерзаминӣ ёки хонаи зерзаминӣ. хонаи зеризаминӣ охир. ҷавоб ягона ҳамин аст. тағйир дигар намедиҳем. ҳамиқа ҷавоб аст. хуб, аз ду иштирокдори дигар аз Некрус ва Маҳмуд пурсон мешавем. шумо ҷавоби доред? оби хунукро боз чӣ мегуфтанд? фикри манам сард мақсад сард аст. сардоб. Обхона? сардоб. сард об гуфтанд инҷо. ба ифтихорашон каф мекунем. бале, ин калимаи сард об буд охир. шумо фикр мекунам шоҳномаи Фирдавсиро бисёр бо завқи беандоза мутолиа кардед. ҳамин тавр Некрус? номи писари Гев, наводаи Гударз ва хоҳарзодаи Рустам калима аз 5 ҳарф иборат аст. паҳлавони номвар ба рӯзгори Кайхусраву дар шоҳномаи Фирдавсӣ тавассути диловарӣ ва симои зебояш ба яке аз персонажҳои писандида табдил ёфтааст. номи шоҳони бузурги Чин дар замони Яздигурд. номи хоқони Чин аниқтараш гӯем. хуб, хоқон ҳам ҳамун шоҳони бузурги Чин мешавад.
یعنی نام شاهان بزرگی چین در زمان یزدگورد نام یکی از پادشاهان اشکانی نامی از نامهای مردان است. چون او اسیر می افتد برای نجات او به واسطه رستم می آید، یعنی تقایش می آید. پسر گیو است و او اگر یک کمک دیگر کنید پس شما جواب رو می یابید. شاهنامه را نیز خیلی مطالعه نمودم به طریق نظم و خیلی حالتهایی میشه که مقصد دیگر از دیگر پای علم میشه. وقتی که زیاد به علم دیگر میریم بسیار همون نام های به مقصد بسیار هستن و مقصد کمتر نام هایی که مقصد زود فراموش میشن. خب لیکن مقصد چندین وقتی که در برنامه سینونیم هایی که شما می آورید باور کنید کلمه رو تا نزدیک میکنید که یعنی خودش انتو وای این بیژن است. بیژن است. 5 حرف و بیژن و با بسیار نیزم و سینونیما و دو در خانه رستم. یعنی نام پسر گیو نهاده گودرز، خواهرزاده رستم. بله خواهرزاده رستم. این بیژن است. بله. دیگر تغییر نمیدیم. ثریا چون منیژه بر سر چاه، دو چشم من بر او چون چشم بیژن. بله. کلمه بیژن بود. بله. خوب تماشابینان عزتمند، همین طور دور دوم شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات به انجام رسید. ما در میان جوانان البته 3 سوالی پیشنهاد گردانیدیم و با برتری کامل یعنی شیرعلی و گلزوده توانستند با 4 سوال نسبت 2 جوان پسری که امروز در برنامه بودند نیکروز و محمود جوابهای درست پیشنهاد گردانند و به دور نهایی برنامه را خط بگیرند. ما این غالبیت را یک جا با بیننده های عزیز و گلزاده تبریک میکنم. همینطور؟ بله. و با 2 جوان پسر دیگرمون میگم واقعا شما رو هفتاده نشوید. شما نیز غالب هستید و از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به شما سپاسنامه ها، کتاب های خواندنی همچنین مدال های افتخاری تقدیم میگردد. نیکروز و محمود خان واقعا 2 اشتراکداری فعال این برنامه بودید هر دوی شما. و اکنون من میخواستم تاثیراتتون رو راجع به بازی امروزه از دور اول تا به دور دوم برنامه میگفتید. انیخترش از نگاه شما بازی امروزه ما چگونه سپری شد در حلقه جوانان از دانشگاه های گوناگون؟ مرحمت محمود خان. سپاس متشکرم از سخنانتان. از بازی امروزه فکر میکنم خیلی جالب گذشت، دقت جلب کننده و تا دور دوم برآمدیم. هیچ باکی ندارد، آینده از این هم بیشتر و بیشتر کوشش می‌نماییم، کوشش به خرج می‌دهیم تا غالب این و صاحب جام شو برنامه میزان خیرات را گرفته باشیم. مهم این نیست که غالب برآمده باشی، مهم آن است که ما در این شو برنامه اشتراک نمودیم و دانش و ملکه و مهارت خویش را سنجیدیم و در نوبت خود ما جوانان پیروان پیشوای معظم ملت کوشش به خرج می‌دهیم که در آینده با دانش و ملکه و مهارت خویش باز هم فعالیت پرثمر نشان داده همچون پرچم بردار دولت و ملت و حمایتگر مرزبان اجدادی خویش باشه. بله، برای شما باز هم موفقیت ها خواهان هستیم محمود و فکر میکنم که این اشتراک اولین و آخرین شما نخواهد بود در شو برنامه ذهنی میزان خیرات و باز هم اشتراک شما در سال 2023 در این برنامه هرچی نظر رس خواهد بود. بله متشکرم، سپاس. بله. خوب نیکروز، 2 مرتبه می شود که البته شما در این برنامه یک رقابت خوب داشتید و اکنون بازی امروزه چگونه بود از نگاه شما؟ بازی هم به یک سطح عالی گذشت و مهمیتش همین است که تا به دور نهایی در آزمون خودش غالبیت اشتراک است و مهمیت زندگی در آن روز من همان روز می باشد که یا یک کتاب میخرم و یا یک کتاب تحفه میگیرم. من همین روز مقصد اشتراک کردم، غالبیت نشان دادم و بهترین روز در زندگی بود که مقصد صاحب کتاب و چند بار دیگر نیز اشتراک نمودم، صاحب کتاب و سپاسنامه شدم. و در آخر با دوست عزیزم دانشجوی مؤسسه در مؤسسه خودمون نیز تحصیل میکنند، اکادمی دکتر دولتی نزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که طول چند سال از در آزمون‌ها اشتراک میکنیم
و گاهی میشود گلزاده غالب میاد و گاهی میشه ما غالب. امروز غالبیت رو برایش مبارک میکنم و بگذار که برنامه قریب چند سال شید میرود اما همون شاه جایزه اساسی نصیب هیچ کس نشده. بگذار همچون دوست و در این برنامه شکم همچون دوست برادر و در رقیبی که در چند آزمودم از همین تحت دل آرزو دارم که بگذار امروز این برنامه با غالبیت خود گلزاده شاه جایزه را نصیب گردد. بله ما نیز چون که فخر اکادمیا نیست میباشه. بله ما هم به شما هم به محمود خان و اینچنین به گلزاده البته موفقیت ها خون هستیم باز هم در تحصیل در کسب علم و فکر میکنم که شما همچون جوانان پیشاهنگ باز هم تحصیل منظم میکنید و برای پیشرفت تاجیکستان محبوب سهمی ارزنده میگذارید. خوش آمدید هر دویتان. بله. тамошобинони иzzатманд шумо даври сеюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро пайгирӣ доред. ҳамин тавр омаданд ба чунин зинаи ифтихорӣ шералиева гулзода донишҷӯи бахши дуюми факултаи дипломатия ва сиёсат академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва то он ки мо 4 саволро ба гулзода пешниҳод кунем, саволи дуюми бозӣ бо бинандаҳоро инҷо манзур менамоем. савол чунин аст: моддаҳои гудохтаи қаъри замин ки дар вақти оташфишонии вулқонҳо ба рӯи замин мебарояд, тафта низ онро мегӯянд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. хуб, акнун 4 савол ба гулзода пешниҳод мегардад. саволи аввал чунин аст: як бахши муҳиме аз илми заминшиносӣ ки таркиб, сохтор, пайдоиш ва тағйирёбии ҷинсҳои таҳшинро меомӯзад, калима аз 9 ҳарф иборат аст ё 14 ҳарф? вазифаи ин илм муайян намудани хусусиятҳо ва шакли паҳншавии ҷинсҳои таҳшин, инчунин ҷустуҷӯи конҳои минералӣ бо ҷинсҳои таҳшин алоқамандро дар бар мегирад. хуб, акнун бигӯед ки бахши муҳиме аз илми заминшиносӣ ки ҷинсҳои таҳшинро меомӯхтааст, онро чӣ мегӯем? калима гуфтем ҳам аз 9 ҳарф иборат аст ва ҳам 14 ҳарф. кадоме аз онро инҷо пешниҳод кунед, пас мо қабул мекунем. мехоҳам аз вақт истифода кунам. 10 сония вақт дар ихтиёр доред шумо. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. онро чӣ мегуфтанд? сейсмология буд. сейсмология. мо гуфтем ин ҷинсҳои таҳшинро меомӯзад. охир илми аз заминшиносӣ ки таркиб, сохтор, пайдоиш ва тағйирёбии ҷинсҳои таҳшинро меомӯхтааст. инҷо боз ҳаст яъне ки як варианти дигар гидроалогия аст, дар бораи обҳо аст. гидроалогия. бале. дар бораи обҳо аст, таҳшинҳо. хуб, акнун ҷавоби ягона чӣ аст? шояд ки минералогия бошад. минералогия. қабул кунем. бигузор мегӯянд. минералогия не, балки литология ё седиментология буд ин калима. ҳеҷ гап не? ва саволи навбатӣ пешниҳод мегардад. нахустин донишгоҳи тиббии ҷаҳон гаҳвораи тибби илмии форсу тоҷик бо кадом ном маъруф аст? калима аз 10 ҳарф иборат аст. асосгузори донишгоҳ шоҳаншоҳи форсизабони сулолаи Оли Сосон. шопури як мебошад. ин академия зиёда аз 300 сол арзи ҳастӣ кард ва баъди истилои арабҳо рӯ ба таназзул овард. академия шопур аст. академия шопур. бале, академия шопур аст ки дар ҳамон давра бениҳоят машҳур буд. дар асрҳои 5 ҳафт. академияи тиб буд. охир маъруфтарин намояндагони ин академия Ибни Муқаффа буд яке аз онҳо. дар ҳамон замонҳо яке аз яъне ин академия зиёда аз 300 сол арзи ҳастӣ кард ва баъди истилои араб академияи гунди шопур буд. ба таназзул, рӯ ба таназзул ниҳод. академияи гунди шопур. гунди шопур. бале. инро мо қабул кунем? қабул кунед.
пас мо ба ифтихорашон каф мекунем. Дар ҳақиқат ҳамин калимаи гунди шопур будохир. шумо боре тамошо кардед дар филмҳои бадеӣ ва мустанад ки чӣ гуна корвонҳо мераванд. Масалан, нишон дода мешавад ки корвонҳо ҳаракат мекунанд, яъне ба нуқтаи муайяни худашон мерасанд. ва бубинед, савол чунин аст: раҳнамо, раҳбалади корвон, мушоядкунанда дар сафар, ҳамроҳ, ҳамсафар, посбон, нигаҳбон, қаравул, яъне раҳбалади корвонро чӣ мегӯянд? инҷо сорбон мегӯянд. Агар сорбон нафаре ки уштуронро меронад, ё ин ки аммо ин аз шаш нафаре ҳарф аст ки иборат аст. воқеан раҳбалад аст. бале, раҳбалад аст, аммо аз шаш ҳарф иборат аст. сорбон. аз вақт истифода мекунам. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. Вақт рафт. вақт ба анҷом расид. раҳбалади корвон ки чун шумо дар филмҳо мебинед, шоҳид мешавед. инҷо фақат ба ҳамон мафҳуми сорбонро дигар ошно ҳастам, сорбон ки аз шаш ҳарф иборат ва ба ҳамон мувофиқат намекунад. раҳбалад ки пешсаф мегӯянд, ки роҳбар мегӯянд. бале. ҷавоби ягона яъне сорбон аст. сорбон аст мегӯянд. ногаҳ шағабе ки мешунидаш шуд бадрақаи раҳи умедаш. ин калимаи бадрақа буд. шумо боре фаҳмида бадрақа будед? гусел кардан мегӯянд. Бале, ман яъне ки бадраға ки мегӯянд хориж кардан. Бале, фаҳмидагӣ будам ин калимаро, аммо нафаҳмидам ки ба ҳайси раҳбалади корвон истифода мешудааст. бале, нигаҳбон, бадрақа посбон, фаҳмида будам. қаравул аст. ҳеҷ гап не. хуб, саволи навбатӣ. бузургтарин мусаввир, нақош ва миниатюрнигори тоҷик ки дар шарқ бо номи Ифтихори Имони Исонӣ ва дар ғарб бо номи Рафаэли Шарқ шӯҳрат дорад. Калима аз 6 ҳарф иборат аст. муосиронаш ӯро қоиди мусаввирон, ягонаи замона ва нодири даврон ном бурданд. санъати реалистонаи ӯ 500 сол боз ба мардум ғизои маънавӣ мебахшад, зеро тасвирҳои ӯ ҳаётӣ ва ҳақиқӣ буда бо ҷазобияти худ бинандаро мафтун мекунанд. асарҳои ӯ на танҳо намунаи нодири санъати тасвирии Шарқ, балки яке аз пояҳои баланди санъати рассомии ҷаҳон низ ба шумор меравад. ӯ шеър ҳам навиштааст. мехоҳам ба ин савол бо як ривоят посух диҳам. ривояте аст ки мегӯяд ҳамин нависандаи машҳур ба он ҳамин мусаввири машҳур ба он дараҷаи моҳир буд ки ҳамон тасвироти ҳамонро ки ба шакли зинда гумон мекарданд. ва як рӯз дар як маҷлисе аз ҳамон асарҳои ҳамон мусаввир гузошта буданд ва ҳамон шоҳони ҳамон давра омада ки бо як илҳоме, бо як зебогӣ мафтуни ҳамон тасвирҳое ки онҳо ба ҳайси воқеият буданд, мафтуни ҳамонҳо мегаштанд. ва онҳо қайд карданд ки тасвирҳои ҳамин мусаввир дар зимистон мисли баҳор буд ва дар баҳор мисли зимистон буд. яъне ки он гуна ба воқеият тасвир мекард ки ҳама шоҳони ҳамон вақта талаби асарҳои ҳамонро мекарданд ва ҳамонро мехостанд ки яъне ки дар дарбори ҳамонҳо бошад. ва ин шахси таърихӣ ва бениҳоят бузурги гӯем ки миллати мо Камолиддин Беҳзод мебошад. яъне ки беҳзод аст. беҳзод аст, яъне Рафаэли Шарқ. бале, Рафаэли Шарқ Камолиддин Беҳзод аст ки дар асрҳои ҳамон солҳои 1500 сол, дар асрҳои 16 ба фикрам гахто накунам, маҳбубият дошт. ӯ шеър ҳам менавишт? бале, шеър ҳам менавишт ва ҳамон офаридаҳояшро бо ҳамон шеъри худ яъне ки рангу бор медод ва аз ҳамонҳо илҳом мегирифт. дар бор бениҳоят обрӯи баланд дошт ва ҳатто маъруфияту ҳамон гӯем ҷазобияти ҳунари вай тамоми шоҳонро мафтун мекард. бале, яъне миниатюрнигори тоҷик, нақош ва мусаввири барҷостаи мо Камолиддин Беҳзод. мо ба ифтихорашон каф мекунем. галатам. фикр мекунам имрӯз бинандаҳои азиз шумо як бозии хеле ҳам ҷолибу ҷаззобро тамошо кардед, хусусан дар бахши ниҳоии барнома бо иштироки Шералӣ ва Гулзода.
шоҳид будед, ки чӣ гуна яъне дар бахши ниҳоии барнома тавонистанд ба 2 савол посухи дуруст пешниҳод гардонанд, ҳамзамон дар дигар бахшҳо низ тавонистанд нисбати ҳамтоён албатта ба саволҳои зиёде посух бигардонанд. Ва мо ин ғолибияти комилро ба Гулзода табрик мекунем ва ҷиҳати иштироки фаъолона ба шумо аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе диплом ва ҳамзамон медали ифтихорӣ ва инчунин китоби хонданӣ тақдим мегардад, ки дар он ҷо масъалаҳои муҳими фарҳанги мо гирдоварӣ шуданд ва фикр мекунам, ки шумо бо завқу шавқи комил ин китобро мутолиа мекунед. хуб Гулзода, имрӯз фикр мекунам шумо ба унвони як сарбони даста тавонистед як гурӯҳи хеле ҳам фаъолро гирдоварӣ намоед аз даври аввал то ба даври ниҳоии барнома як бозии бисёр ҳам ҷолиб ва фарогиро пешниҳоди бинандаҳо гардонед. Ва акнун ман мехостам доир ба сарҷам овардани гурӯҳи имрӯза, иштироки дигар дӯстон, рақибонатон ва умуман таассуротатонро аз бозии имрӯза мегуфтед. Марҳамат. ташаккури зиёд ба шумо муҳтарам ровӣ. қобили қайд аст ки гурӯҳи имрӯзаи мо аъзоёни гурӯҳи имрӯзаи мо ҳамагӣ якачинҳо буданд, яъне ки онҳоро мо аз ҳисоби донишҷӯёни фаъоли донишгоҳ ҷамъ карда будем ва ҳамагӣ як иттифоқе ҳастанд, ки дар корҳои ҷамъиятӣ ҳамеша фаъол ҳастанд. ҷавонони мо ҷавонони фаъол буданд ва ба фикри ман ки бисёре аз онҳо дар барномаи шумо бори аввал иштирок карданд. Аз ҳамин сабаб онҳо гирифтори ҳаяҷон буданд, гирифтори каме аз ҳамон гӯем тарсое, ки ба ҳар кас ин чиз табиӣ аст албатта, ба ҳамин чиз дода шуданд албатта. Ва имрӯз рости гап ман бисёр шод ҳастам, ки бо роҳбарии мо як дастаи фаъол ба ин барнома иштирок карданд ва дар посухдиҳӣ ба саволҳо хеле ҳам фаъол буданд албатта. ва баъд низ мо кӯшиш мекунем, ки дар ин хел барномаҳо ҷавонони навтар ва чеҳраҳои навро ҷалб намоем, зеро ки хоҳишмандон бениҳоят зиёд ҳастанд ва онҳо орзу мекунанд, ки дар барномаҳои интеллектуалӣ ва рақобатҳои зеҳнӣ иштирок намоянд. Ва ин ҷо боз як чизи муҳим чунин аст, ки дар ин байн ки мо рақиб набудем, мо ҳама бо ҳам рафиқ ки будем. аз ҳамин сабаб барномаи мо ҳам ҷолиб шуд, ҳам шавқангез шуд ва барои ташкили барномаи хеле ҳам зебо ва хеле ҳам сермухлису дидани мизони хират ба шумо ровии муҳтарам ва ба кулли саҳмгузорони ин барнома арзи сипос баён мекунам ва бисёр ҳам сарбаланд ҳастем, ки имрӯз дар барнома то андозаи ғолиб баромадем. ҳарчанд ки шоҳиҷоиза ҳамин хел мемонад, аммо боки нест. дафъаҳои минбаъд мо кӯшиш мекунем, ки омада ки боз бо дастҳои пуртар аз инҷо бароем. албатта бале, фикр мекунам, ки он боварӣ, он таҷриба, он дониши андӯхтае, ки шумо доред, хуб инҷо саволҳо танҳо пешниҳод мешаванд дар сурати надоштани ҷавоб. Ин боки нест ва муҳим иштирок аст ва ба даст овардани ғолибият аст. чун шумо имрӯз ғолиб омадед, воқеан ин ғолибиятро барои шумо табрик мекунем. фикр мекунам, ки шумо барои ба даст овардани шоҳҷоизаи барномаи мо боз ҳам иштироки фаъолонаро идома медиҳед, чун барномаи имрӯза ва боз ҳам гурӯҳҳои бисёр ҳам фаъолро сарҷам мекунед ҷиҳати иштирок намудан дар чунин барномаҳои зеҳнӣ. мо барои шумо боз ҳам муваффақиятҳо, боз ҳам бурдбориҳо, комёбиҳои беназирро дар касби илм таманно дорем ва боварӣ дорем, ки бо итмом овардани академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шумо ба унвони яке аз ҷавонони фаъол ва пешоҳанги мо боз ҳам метавонед дар рушди бахшҳои гуногуни кишвари маҳбубамон саҳми арзандаи худро гузоред. барои омаданҳоятон бори дигар изҳори сипос. хуш омадед. сарбаланд бошед. тамошобинони азиз, мо ҳамин тавр мерасем оҳиста оҳиста ба фарҷоми шоҳ барномаи интеллектуалии мизони хират ва чун ҳамеша акнун саволи охирини бозӣ бо бинандаҳо манзур мешавад. савол чунин аст: шоҳдухтар, зан ё духтари нисбатан калонсол ё соҳибеътибор калима аз 8 ҳарф иборат аст. боз ҳам мегӯем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба унвони барномаи мизони хират ирсол мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. то наздиктарин дидор, барои якоякатон сиҳатмандӣ ва хушиҳои бардавомро дар рӯзгор таманно дорем. хайр.